Najčešći uzročnici malignih oboljenja prema rečima lekara su stres i posljedice bombardovanja. Međutim, na bolest se može preventivno reagovati redovnim ginekološkim pregledom. Nažalost, rezultate koje imamo su poražavajući. Ja još jedan put apelujem na sve naše sugrađanke da redovno dolaze na preglede, jer što se tiče malignih bolesti, Srbija, nažalost, uzima prvo mesto u Evropi po broju novootkrivenih slučajeva kada govorimo o karcinomima ženskih polnih organa. A populacija naša ubedljivo najviše u Srbiji. Znači, klinika za ginekologiju i akušerstvo radi 24 časa dnevno. Pregled je bezbolan, pregled je besplatan. Svaka pacijentkinja jednom u godinu dana da dođe, da uradi pregled. Najveći broj naših lekara je potpuno obučen da radi te preglede. Veliki broj žena se zbog nedovoljne edukacije po prvi put javi ginekologu kada je bolest već uzela maha i kada je lečenje neizvesno. Stoga dr. Cvetković savjetuje da se mlade žene jave lekaru nakon stupanja u seksualne odnose. Ti karcinomi koji se javljaju kod ženskih genitalija su velikim delom uzrokovani baš tim seksualno prenosivim bolestima, gde se mlade devojke zaraze ili su needukovane, a kasnije mogu da imaju ili češći karcinom ili da teško ostaju u drugom stanju. Znači, i taj deo, tu mora isto država da uradi svoje, da urade škole svoje, da se neka vrsta seksualnog obrazovanja uvede u škole, da bi mladi stvarno dobili informacije iz prve ruke, ali prave informacije. Iako svesne posljedice po zdravlje, žene sa centralnog Kosova često nalaze izgovore da ne odu na pregled. Manji je broj onih koje smatraju da je redovna kontrola preventiva. Baš sam zabrinuta i toliko to masovno i ne znam koji je uzrok tome. Koliko često posećujete ginekologa? Pa sad baš u poslednje vreme ne baš toliko, ali u mlađe dane često sam posećivala. Da li vas plaši visok procenat obolelih od raka grlića materice? Pa iskreno da, zato što smo u tom prelaznom dobu i moramo da se brinemo o svom zdravlju. Svu populaciju bi trebalo da plaši. Treba da su žene ažurne, da dolaze redovno na kontrolu, da rade papa test i sve analize koje su dostupne ženama. Pa ginekologa ne, boga mi, od 98. smatram da nema potrebe jer ne osjećam bolove. Imam 3 dece i normalno mi je sve. Da li vas brine visok procenat obolelih od raka grlića materice? Pa normalno, kako ne, jer to je neka opaka bolest. Koliko je učestalo oboljenje govori i podatak da svake godine u Srbiji više od 1400 žena oboli od raka grlića materice, dok više od 500 žena umre.